baş xwendekarên hêjav dile. Ez mastişa dîbora min ji bo pirtûka çand û sinc navîn sî. Îro waneya me li ser di dewletê de çand û sinc. Xwe vê derê ji bo em nas bikin ka ev kesên bo dewlet ava kirin çand û sincekî çawa dimeşînin, hem jî dewlet bi xwe çi ye, yani ev gotina golo gelkî zêde tê bikar anîn dîrokê de ew xasî gotina dewletê hatî bikar anîn wek pênasê jê re ka çi ye, em ê wêna jî nas bikin û ka em bêjin dewlet li ser çi hatî avakirin û bi ser çi xwe dimeşînin. Li vê derê ji bo em bêhtir dewletê nas bikin, em dikarin bêjin wek pênase ji dewletê re em bêjin desthilatdariya zorê ya li ser civakê ye. Çawa em bêjin ev kesê hene li ser civakê ew qas zextê hanin dimeşînin yan jî ew qasî xapandinê em bêjin civaka xwe dixapînin, ew qasî li ser em bêjin xwîna wana xwedayiyê avakirin, li gorî wêna em karin dewletê bi vî rengî hanê nas bikin. Her kesê ku em bêjin di dewletê de kar dike yan jî dewlet avakirî, ev kesên rahib şaman yan jî ev kesên leşker ji xwe tim û dayîm li rihetiya xwe digerin û dixwazin wê civaka hene tê xidmin destê xwe de bibin kesên desthilatdar, serdest, di nav de jî hinek kole yan jî gelek yan jî milletek kole ava bike ji bo ku karibe em bêjin hemû tiştê ku dixwaze bi wan bimeşîne. Li vê derê jî bo ku em bêhtir me got em dewletê nas bikin ka dewlet wek em bêjin ji çi pêkitî yan jî çilo hatiye avakirin. Yek ji tiştên em bêjin sereke guhişt dewlet û desthilatdarî bê avakirin ji xwe me got di dema Sumeran de ew qas berhemên zêde em bêjin çê dibe, di wê demê de jî ev kesên ji bo parastin yan jî belakirina ew berhemên zêde li ser wê civaka hene êdî pêwîstiya wana bi wek şaman hebû, pêwîstiya wana bi leşkeran hebû ku parastina wan berhemê zêde bikin, hem jî kesên ku wan berhemê hanê bela bikin, ew kesên ku li ser van tiştê hanê sekînin wek ew em bêjin şaman, rahibin, leşkerin bi demê re xwe dibînin ku ew kesên di hundirê wê civaka hanê de xwe bi hacetî wana dibînin ji bo ku karibin wan berhemê hanê cima bînin. Ev jî hêdî hêdî ji ber ku dikevin cihna de ku karin em bêjin wek rengê desthilatdariyê bimeşînin, ji xwe ev rengê desthilatdariyê em bêjin dest pê dike, ji xwe em bêjin nirxên ku heyî ew nirxên em bêjin ku bi hezarên sala wek pîvanên civakî û exlaqî ku jinê dayê ava kirin ew jî heme dikşîne bi aliyê xwe de li gorî wêna diguherîne ev em bêjin tiştên guheyî di wê civaka heye de wek hevkariyê, alîkarî, em bêjin wek heviya ku heyî azadî, demokrasiya qat tiştê hanê dikşîne bi aliyê xwe de û êdî li gorî xwe ava dike. Çawa em bêjin ev kesê hanê rengê hevaltiyê didî guhertin yan jî alîkariya em bêjin uxta ku kesik hewildanê xwe bike ku alîkariya civaka xwe bike wî tiştê hanê jî didî guhertin. Ev qas tiştê hanê wek em bêjin nirxên hanê tîne bi aliyê xwe de êdî navekî em bêjin eynî navê lê di cewherê xwe de tiştekî din didin avakirin û li gorî wê jî di hundirê civakê de bi vî rengî em bêjin dimeşînin. Hêdî hêdî ji bo wê civaka hanê bidin guhertin yan jî li gorî xwe yan jî li gor bercewendiyê xwe li gorî em bêjin bercewendiyên avakirina dewletê em bêjin didin guhertin. Ji aliyekî din de jî amûrên bîrdozî. Ew bîrdoziya em bêjin jinê yan jî ew perwerdeya jinê ew qas em bêjin perwerdeyên ku wêna didan di dema civaka xwezayî de û di dema avakirina gundan de hêdî hêdî ew qas tiştê hanê didin guhertin. Rê û rêbazê em bêjin bîrdoziya ku tê meşandin di wê demê de ew jî tê guhertin. Li gorî çi? Li gorî ew kesê hanê kamî bê çi dixwazin ew şaman yan jî ew kesên ku dewlet ava kirin yan jî ew kesên desthilatdar ka pêwîstiya wana bi çi heyî civakekî çilo dixwazin bidin ava kirin li gorî wêna jî em bêjin civakê li gorî xwe bi rêve dibin. Amûrên em bêjin zorê ji xwe em bêjin bi derketina desthilatdariyê re ji xwe em bêjin amûrên zordariyê yan jî em bêjin her tiştê ku me got di rêya kesên leşker de bimeşînin di wê demê de hatin bikaranîn
هر کسی گوستری خواه لهمبری وی وان کسی دستلاتدار راکن شو او کسی هانی نای قبول کرد لگوری و ناجی بزوره او کسی هانی دهات سکناندن دهات کشتن یعنی جی اجتواک دهات درخستن او ری و ریبازی گو دا بکار آنین او کسی دستلاتدار شو مگو جبر گو دما گو تجواگا خزاید نره او رنگی بیشن هفکاری اکو نابرا واده هی او رنگی آزادی اکو هبو او رنگی بیشن جیانا خوش آزاد کو دجواگا خزاید دهات نشانن کسی انگو سری خو هلدار هم بری وان کسی دستلاتدار کو جیانا کی خزایی بجی اف کسی حالی ندهات قبول کرین چما جبر گو دناوا وی جواکا نوده او جواکا دستلاتدار چینا به کسی کی آزاد هبه او کسی آزاد ادی وی کسی در دورا خواه فیری آزادیه بکه او کسانی هم بری کسی دستلاتدار ورابن و افشتیانی جبو دولت تجاری نابی یعنی جبو کسی دستلاتدار تجاری نابی شخوا آوابون دولتی و هر تشتی گو کریدای وینای حمل سازی وینای یعنی جی زاگون گو هاتن نفسانده هر تمودایم جبو پاراستنا ام بیجن دولتی و ام بیجن کسی دستلاتدار اف کسی دستلاتداری کو ام بیجن حمل دولتی ام بیجن دنیای حیا آستا که ام بینن هنجوانا پلان تین گوهرتن یعنی قاشو رنگ ام بیجن دموکراسیه ددن خویانه کرن اف جالی کده جالی کدن دجی هم کسانه شخو اشکره دبن حاکمی وان باجارا یا جوان دولتا و دمینین حیا گو دمرن و الپشت وانا جزاروکی واناتین اف کسانی نتین گوهرتن چپیسی ناوی انتخابات اجدو خود خن جسادی نوتو نه ام بیجن نقطه نه جوانارتی بویرن گهانی ام بیجن دن خویانه کرن گو او کسانی همه جواکی تی قبول کرن و جواکی بشیره جی ناوی وانا و بیجن او کسی گو تی پجراندن اول شخوا مگوجی یعنی وانین چوده او کسی گو گرک کسی هم بلی وانا در نکهوه و کسی گو وانا نپجری نبیجی شخوا تونه یا کسی دستلاتدار بویرنگی خود خویانه کرن او کسی که او قاصد ناوا جواکی ده تی قبول کرن شخوا ام بیجن دیتالیه ده جی هنرا ریوبری او رنگی خاپاندنا جواکی هر تو مدایم سوزین دروا دوی جواکا هنه هر تو مدایم برنگی او زاگونه کو دردخینه یعنی او تشتی گو ده خویانه کرن گو واج بو جواکی ده که او دولت تجاری جبو جواکی تشتکینا که اگر ام بیجن برجواندیه وینا ده تشتکی ده تنبه تجاری بتشتی هنی ناکی یعنی بلگی بکی آستا تالی جبو جواکی اگر تشتکی چوچک جبکش بگو بلکه او جواکا هنی گیه آستا گو دی دنابا خوده نما تحمل دیگه دنابا خوده دکلی بلگی تشتکی جبو وانا بکه او جی دی تاریه دی جبو وانا جبو او جواکا هنی ام بیجن همبری وانا سجی رانکی یعنی بویرنگی هنی ام بیجن دولت دمشینه او حتی ام بیجن هورا ام بیجن ریوبری بویرنگی دمشینه یعنی ام دکارن بیجن جسد دولت سر ام بیجن خاپاندنی هاتی آوا کرن لسر خوینه هاتی آوا کرن جبو او قص خوین نهاتا رجاندن و تجاری دولت نهاتا آوا کرن هم جی جالیه کی ده چلو ام بیجن خوینا کو ام بیجن دناوا لاشی مروف ده دمشه او دناوا سازی وینا ده جی او قص خرابی و کشتن و خون رجاندن دناوا سازی دولتی ده هر تبدایم تیمشاندن هم ام بیجن چاوا دناوا دولتی ده او باجارین کو هی و هاتنا آوا کرن سر رنگی برنگی کی دستلاتداری هاتی آوا کرن حتی هم کارن بیجن فرق و جداهی گله کی مزن نابراوی و آوا کرنا گندان ده هبو یانجی ریوبرنا بیجن گندا دنابا گندان ده هر مدایم کسن روسپین جواکه هن او روسپین وی جواکه هنه چاوا ام بیجن پرزگری که وی جواکه هنه چاره سر دکه دریا ام بیجن جبرگو کسی کی گندان جواکه ده تی قبول کرن هر مدایم برنگی کی وەک ڕەنگی ئاشتیە ئەم بێژن هەموو پرسگرێکی ئەمەی جوواکە هەیە دەدەن ئەم بێژ چاسەرکردن چ قەیسی ئەو کەسێک بوو تاوانێکی گران کردبێک یانجی سوونجێکی ئەم بێژن ئەو قاسی گران کردبێ لێ دتالیەدە حتا کوشتن بژی لێ دناوبەرە هەردوو ماڵباتە تێ چارەسەرکردن برەنگێکی بوو ئەو کەسی هەنێ ژبەر بۆ ئەو رووسپی هەنێ تێ قبولکردن دناوە هەردوو ماڵباتە دروتێ وان ماڵباتی هەنێ دبینە هەف و دتالیدە ئەو ام بیجن پرسپیریکا هنی تاشتی چاره سر کردن لی ام بیجن ری و ریوازی چاره سر کردن دولتی نبویش که هنی ایشوا
هەگەر کەسێک مرۆڤک کوشتە بێ خوا کەس یعنی دەیت و وینا بگرن و تێخن زندانێکە دریا ئەم بێژین شخوا لەشکری خۆدا دریا ئاسایشا خۆدا دریا ئەم بێژین محکەمەیەوەنا حکمێکی ددەوی کەسی هەانێ و ئەف کەسی هەانێ ولۆ کردی بۆ ئەم بێژین سوجی ئەوە دکەوێت زندانێدا 10 ساڵاژی ئەو کەسی هەانێ بمینێ لێ دەقاگۆ ئەو کەسی هەانەیەژی زندانێ دەردەکەوێ ژی عالیە ماڵبات هاتندا تێکوشتن سەدەماوێشیە یانجی کام دەولەت خۆگیان چه ئەنجامێ یانجی چاوا کرد نلوێ دەرێ ئەو ڕەنگێ ئەم بێژین چارەسەرکردنا کەسیان ڕووسبیە جیواکێ هێشتا و هەردوو ماڵباتی هەنێ بگین هەولێ دەولەت ئەو کینە هەنێ دلێ وان کەسی هەنێ دهێلێش بگۆ چێ ji bo çêna bi navbera civakê de xweşî hebe yan jî ew civaka hanê her timûdayî mesela li hev bike yan jî bi hev re alîkar ji bi vêkê dixwazin wê civaka hanê qeto bike û karibe destê xwe deyîne ser her kesî ji wana xwe me got ev kes henî dema got zindanê derdikeve tê kuştin ji alî malbata din ji bo got ev pirsgirêka hanê xwe neha çareserkirin yanî dema wî kesî hanê dixe hundirê zindanê de و هەردوو ماڵباتە ناگینێ هەف و wê pirsgirêka hanê çareser nake ji ber vê yekê jî ew kîna hanê di dilê van kesê hanê dimîne û ne tenê wilo jî ew kuştinê dîne pirsgirêkê dîne û ji xwe di nava wê civaka hanê de ew qasxirabiyê hanê derdikeve û tîcarî di nava civakê de jî xelas nabe û ev tiştê ku siradar dixwaze xwe bi vî rengiyê got ew civaka hanê hevdû neke her timû dayîm civak gerek xuya bik ku ew bi hacetî dewletê ye yanî li deqa divê deqê de ana tişkî kesekî ku di hundirê civakê de jî te bipirsin ka gelo bê dewlet mirov kare bijî ana çilo kar bijî tîcarî nikare yanî wilo matmayî dimîne mavpirse çilo mirov kar bê dewlet bimîne wilo sekinê wilo te dinare ka pirsa hanê rast e şaş e ji ber ku nemaqûl e kesî bê dewlet bijî bi vî rengî hanê ji xwe difikire ji ber vê yekê jî ev kesî hanê wexta got dijêr bidixuyanê kirin dewlet çi qesî em bêjin تعداکî gelekî mezin li kesê derdor dike yan jî wî miletê hanê dike belkî heya asekê zanibe lê tiştê ku nizane ew ku mirov bê dewlet kare bijî di cihê dewletê de gelek em bêjin tiştên din yanî mînakî serî tiştî nexasin li cem me li aliyê me gelek gund hene gelekî dûrî em bêjin dewletê bû jiyanekî gelekî xweş derbas dikin dewlet xwe ticayî nikare bû gihana aliyê wan de jî û neha ji wa hebû belkî heya asekê kêm zêde heger kehreba av digiyan cemwana di gundan jî nedigiya wana ev kesî hanê xwe bi xwe birêve dibirin û hemê em bêjin pêwîstiyê xwe li gorî em bêjin civaka xwe li gorî derdora xwe dameşandin û heya ana ev kesî hanê hazirin hene ji ber vê yekê jî ew kesî hanê ne bandora dewletê li wan hat û ne jî em bêjin dibin siya dewletê de jiyan kirin ji ber vê yekê ev jî li du xuyanê kirin ku mirov em bêjin bê dewlet dikare bijî xwe wexta got em bêjin di dewletê de sazûmankirina mafan wexta got em qala mafan di hundirê em bêjin dewletê dibikin heya asekê dikare bêjin tu mafê ti gelî em bêjin di nava dewleta de tinêye ji ber got her timû dayîm her tiştê got heyî her mafên got ji kesan re hatine danîn di taliyê de bendek di destûrê de yan jî em bêjin di wan zagorê hanê de hene divê ev kesê hanê hemberî dewletê çênabe tiştekî bike serî hil yan jî diqala ew kesên desilatdar yan jî diqala ew kesên em bêjin wê civaka hanê yan jî wê dewleta hanê hikûm dike çêna diqala wan kesê hanê bike ji xwe heger şaş bin rast bin ji xwe îşê wî gelê hanê jî neketiye li vê derê ew xas tiştên got heyî bera şter danî min ti kesekî azad e diragihandina xwe de azad e ti kesekî di çûna hatina xwe de azad e hemû mafê te jiyanî hene te bi zimanê xwe biaxive te niza şîro bike bes di tayê de ji te gotî çêna bitnîzî dewletê bibe û ji xwe dewlet vaqa tiştê hanê naxwaze ew tiştên got hatin nifsadin di destpêkê de ew giştin vala derbas dibin çima vala derbas bin ji be got hemberî em bêjin dewletekî di nava dewletekê de ew dewleta hanê bi zimanekî din de axivû tu çand û zimanê te çand û zimanekî din e ne wekî dewletê ye di nava saziyê de tu nikare bi zimanê xwe biaxive ew kesê hanê ji xwe heger ihtirafê ji te neke kavê çaxê ew dewleta hanê ji bo çima heger em bêjin heta li cemê vê de ew nasname
آگو اف کسی هنی لوید جیان دکن خب به صد سال لوید داری بونجی و ام بیجن دچون عسکریه جین جوانا و دتالیه دیجی او ام بیجن ناسنامه یوانات نبود یعنی حیا و اصلا هنی او کسی گودن داری دولت جیان دکن کسی بیمافن بلکی ام بیجن دستور خدا یعنی د زاگونه گوداتینن هنتشتان دان خویانی کرن کوواف کسی هنی کسن آزادن یا کسن ام بیجن مافی وهن لیتیا تالی او کسی هنی جبو ام بیجن تشتکی گله کی بچوج گوبه گرتن هندره زندان داده او قاس işkence golete kirin temafe ام بیجن وی کسی هنی دوی دقانه de نای خویانی کرن جبر وی کیجی ام بیجن اف کسی هنی belki rengi teni gotin ya teni nefsandın de ser pelikna datini guvaf kesi yani xudi mafe nezidi bulu. Fendekarın heyecan delal ve derivanaya mebdavi de be em perse xoy nirxande ji çare ser bikin. Şuxa perse meyin nirxande çar persin. Persa yekem de beji devlet u ramyari pena ser bikin. Şuxa gam dizanin devlet em bejin desladariya zori ya li ser em bejin civakeye u ramyari ji şuxa em dizanin hunera azadiye. Persa doğal bir çava devlet jibo berhemen zede u nirxin civaki xaber yaxstin dikin ebejim ago deriya amurin birdozi hemji deriya amurin zorede. Persa siyad be dirok de rişuna kral ebejin çete gehatine kar ani ebejin vak hager ebejin Kaysar bin yani hager imparator bin yani embêjin Kral Xweda hatî bikaranîn sultanên mezin û her wekî din jînavên ku li van kesê hanê hatî kirin ku ew kesê hanê wek kesên li ser civakê bên xuyanî kirin yan jî ew kesê hanê ew kesê hanê dibin Xweda de ne ji ber vê yekê xwe bi vî rengî xwe didin xuyanî kirin ji ber vê yekê şêna bi kesek qala wana bike bi vî rengî ew rengê gotinê herî mezin ku em bêjin li xwe dike ji ber vê yekê بیشتر افکسی هنی وانا به هنی خودی کن. برسا چاراجی دی بیشی چه چما به دولتا بماف پرگالا دموکراتیک چه نابه شخو مگو ام بیشیم گوتنا دولتا دموکراتیک بخواه گرک مرو لی بسکنه. چرا یعنی دولت دموکراسی؟ گوا گو ام دولت ناز بکنه پیزانی کو دولت لسر چینایتی هاتی آوا کرد لسر خوینه یعنی لسر کشتنه یعنی ام بیشین همه رنگی جداهی اب کتنا برا kesin duy civaka hani de teşekkürün kesin kule hani kesin embejin serdest hani bindest hani bivirengi hani devleti avakerin bes vaqta gotna ve demokrasi jil piş ve demokrasi şwa ew qasi duri ve nay ew gele go xabre ve biyan ji ew civaka xoş yani ji peyda kirna jiyaneki azad ji bo civaka hani ev rengi demokrasiye bi şekli gotna demokrasi efte jiber ve ki devleta demokrasi ticari çene buye و او گوتنی هانی گل هفیش خو تجاری چناب یعنی یک جوارشی و یک جواسپیه گل کی دوی هفیش بر وی که به هفر او گوتنی هانی چناب لویدش خوانه ام بداوی دبه بمین خیر و خوشیه